Saya kami sama gelasnya ngomong dibalik nih Pak. Oh, kira cici kan. Oh, kok gelasnya kok. Oh, gelasnya. Oh, masih gelas. Beneran itu. Tiga, kota muda. Sabar bukan?
Rapat apa nak? Rapat apa? Ini balik kamu nih. Ini orang nangis. Rasa nangis. Ya wong jenenge Ketok-ketok. sik kelingan. Lah piye? Lalu sampean ya? Sampai jalan-jalan. Pokoknya wis bar 40 dina wis rapate. Ini kan jeneng omah Pak Rohmadi. Itu pernah ketemu dhewe iki urung lunga. Halo, iki kok besok iki dicepaki lho Mbak mangan ngono esuk sore lho. Sampai 40 dina. Esuk sore ganti. Yen aku biyen boku ra ono ae. Dadi cepaki nek meja biasane mangan apa? Iya. Tak kasih mau. Pisang apa sate telur? Pak, sudah Pak. Oke. Soto, jeruk anget, 9, satenya setunggal, 9, 12, tempe keripiknya 3, 12, 13,5, sama apa nih? Begedelnya 2. 13,5, 15,5. Nang gurih.